Lejela, Utzolzibil, domingo 7 de marzo. Tiutzokinoba, Tzokuchik Pahal, Uyaptan Mako Oxaco ti hospital. Ola lekukata el titular al Kahnalo, be Maunaya Luyolo, Yanakutukulo, Ubeto Bashetzante Calanta Luto Olalmac, Beyomatu andal Talamiliki Lukal al hospitalo, Mishran Kuchilo Meya. Leti domingo Hela, Yola al Pexilo Tubeto, Jalachil, Mauricio Vila dos Altos, dando Jalachil nos Luma, Cochubeyucatane, Uhatzman al 14,000 el vacuna Sinovac, ya le coronavirus. Te lucha holta luchaba, Timaco Chihantak, tu mectan cajilo, Ticul, Espita y tel Canasin. El jueves Yaxano, Cochuwe Yucatane, ULAC 12,675 jupel el vacuna el coronavirus. Te lucha holta Shanutzaba, Timaco Chihantak, tu mectan cajilo, progreso Tishkoko, Bietel Temoson. Le caja til vacuna ba, ya no caja luchaba el tipis Kingutalunazla, Timasho Tunzo Guyar Sipta Lucaba, Etzo Guyelo, tu chiculilo, ojalá Chilumil México, tu melejo ilik Bashkin. He visto cali que el hek atacuchi lo ve me yaje barcos atanta le bisubino chupo el hospital lo el haitul cojan que osa sansa mali tactile kimbe la yan 207 junto al mac pact le cojan lo tia no jejelas hospital lo ve 28,751 junto al cojan so total yolo matu chic pa yo misbal misto pastelo pa que le cojan lo le buca maco ba 87% titular le macho so pa le cojan lo le tio 33,193 un tulul Bele chic pola 60 mac pact de coronavirus 45 y Cajiljo, Catule Ticul, Umangitel Valladolid, Jujuntule Citas, Junukuma, Canasin, Muna, Oscuska, Progreso, Tecash, Temosonitel Yashkaba. Y Chile 33,193 macos ocupacatio le cojanilo, 274 juntulule tan resultalo. Chewy tu Cajiljo, Ocuchic Pajal 20,542 mac pacac de coronavirus tactuquinil 6 de marzo. Le tiobetiano 5,882 tu shamanil, 5,522 tu laquenil. 1951 y tu Chumuquil, 2,790 y tu Nojolil, y el 4,397 y tu Chiquinil. Y Chile Tzolzi, Belak Tak Aholvi, Bela Kim 10 Maco, 8 Shibo, el Katu Kolelo, Ukinelo Betian y Chile 44 Tak 85 Jabobe. Yash Anchas Talamiltio y el Cojanil, he visto tu presión, diabetes, Hachpolokilcachi, Cojanil tu riñono, cardiopatía y te yanachco chamalcachi. 5 cacheti kahakbal tu kahil hoy, yetel tzantung halacho, homum progreso tel tikul, jujuntul ma kim telo. Sokuchukik 3,553 mako químico le coronavirus. Y chilibuca cojano ya no 682 un tulu le hets el yanilo. Matubuktio le cojanilo, calano, tu shakadlalo mantat su minus akiahilo umola ilto olal. Hebis ocalico 207 un tulu le cojano botik alano un puli hospitale. Ulaco hate tu patico basco no es le shak albetan tiobo. Ukinil. Tulak le macos ocupaca le cojan el tío botillan y chilupel winal tak 99 jaube. Uyesa gilo le semáfora cuchic peseke chak ancayanil. He visto cuyaralo, ya no sabe que a holbil, bishenil semáforo le canupo 15 kino, utelupeli cuntali teleguzai a holbi, ojalá chilumil México. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.